Šta je ponoć prošla, televizor rekao doviđenja, a? Šta sad? Otišao je na počinak. Sad ćeš lijepo. Štaš sad, ajde reci? Ništa. A? Pa ništa, šta bi sad? Dragi. Ili ćeš kupiti onaj prijemnik ili ćemo staviti tabletić gore na njega. A bome, Heklan je onako jedan lijepi. bilo bi dobro da se malo odmorimo od tih Samo kanala. što su ovi zeznuti da oni stare si mogu staviti petnjaka, ovdje ne možeš. Da. Dragi gledatelji, ja sam jedan od onih koji će morati ipak kupiti taj receiver. Eto, televizor mi je stariji od 3 godine i nema tu u sebi mogućnost. Evo, 93% i ništa se nije našlo. Što ćemo sad? Idemo spavati, ali? Muž, gasi, hrkuš. Sad će on nešto napisati, pa je sad. Evo ovako, digitalno, 0 TV, 0 radio, 0, podaci ostalo 0. I kaže ovo meni lijepo. A veli ti traži ponovo. Ponovi postupak. Da. Vrsta kanala. Antenska. Digitalno. Možda sad dođe koji program. Vjeruju u televizor. Možda se dogodi čudo. Ja ne mogu vjerovati da je to istina. A tako je lijepo sve radilo. Da, do malo prije. Do malo prije. Eto ti. Nema pronađenih kanala, želite li tražiti kanale? Signal je slab ili ga nema, provjerite spoj, antenski kabel, pa provjerite pohranjene kanale, a najbolje bi vam bilo da ujutro odete u trgovinu i kupite ili novi televizor ili dodatak receiver. To je bilo sve za danas, dragi gledatelji, i naravno laku noć.